أزول أساقي نغالد نخدم تمسيرت ثيس سموس تمسيرت سموس la leçon numéro 5 voilà سموس أكني لنا ثقلتي عدان نخدم أساقيني أسان ندورث أسان ندورث les jours de la semaine ونانو نخدم أقورن نسوغاس أقورن نسوغاس غورنا ورم سين وقورن 12 mois ورن سين وقورن أشر أشر c'est dimanche. Arim. Arim. C'est lundi. Aram. C'est mardi. Ahad. Mercredi. Amhad. Jeudi. Sam. Vendredi. Sed. Samedi. Allez, attends, Asher. Arim. Aram. Ahad. Amhad. Sam. Sad. أنغال الوقورن أقورن نسوغاس يناير janvier يناير janvier فورار février مغرس mars يفرير pour avril mayo mai يونيو juin يوليو juillet شتمبر non pardon رشت mois d'août رشت شتمبر شتمبر pour septembre شوفر pour octobre ومنبر novembre alors c'est compliqué باش نهضروا جمبر c'est décembre donc أدنغال أدنيني وانا كني دينان بليك تمازيغ c'est un patois تمازيغ ثاقيني c'est l'origine du latin أكني تواليم même le calendrier Jules César le calendrier de Rome il commence donc c'est pour ça il y aura le 1er avril comme poisson avril puis ناريدي من ميدروح جول سيزار ميدروح غورنا في مورثي مزيغان يقعد دونك يا الناس توا قرن راني دي قيمن يقعد الكالندري ينس أفاين ميم يسماون ميم لي نون دي موا ils sont d'origine amazigh وكيني وين غادي قانا كني وكيني patois primitif. Le patois primitif amazigh, elle est parlé par plus de 50 millions nord-africains.